bui cheng jing in ball kha lo khat ken ball le live streaming hi masanga chun mobile ngin changin ki ball jin tun la ai ha laptop wa ken ball le ka thi mo cheng jing in mobile hi le a ki he thin hi cha hin chu a ki the pun viewers is zero na lai le a kilometer public chu hinai ka ti hin check thi nge chi ba hinam chi lo wa le op kit ngai in tin viewers lo dan hi a chi lo khat ai dem ka ti he oh chỉ đàn hình anh thế viewers của mình chỉ vậy nào oh chỉ mà vậy là hình nè chỉ đàn chỉ này tôi lại xây mà sao hình live can ball gì tôi đi lại hình live phi chỉ test ball nó tôi gom cái hình ball này hình laptop live streaming ball hi ka ball kha lo hi kong ki thim chu nen gel mai hitin so le tun la thu phone dinga kho ta au min kichi light wa len ki mu the hin tia hi le ki mu sei jep dan ke so general headquarter akona head sa thu phone hi an chi nami biten zuidinga lom zuidinga ke so ina dei khan ho hi case was general headquarter akona mi pi ho head dinga phung do dinga hin dei so to ki hlona tuini hla he phun do te ding ki go hin ni hla news sa jong chun kain seitan news na ve hon head chi dio hin tuni hla hi mobile ai bo la hi le tam jin hin la to hin ni dang ai bo le za thum zali cheng hin to hin mi ko bo ko muin ole adi lo ham ke pon live chat jong pon a ve ti mo nge ke ai mobile hin som la li so en som la li chu hidan hi tai message sum lo zia ke hin adi lo tam ka ti da nahi ana pan jing witin ke so thu phun hi ta sei bang chun ni hla news sa chun ken sei ta izong le life hin point li apio hin point li api ho hi nami pi te zo sin i zui chi ding wa ke so in pi hin mi zo se heading le mi zo sin i zui chi ding wa ke so han adei sau chu hi le khatna tua kuna ball loading tia point li pi ho hi khatna tua pat Koiman kiau to na be ya mi mal lunggela nam pi Thuho a sei loading tua ki pat kiau to ne ma cham lo hi la koi ma chan nam pi Thuho a sei thei loading ti ai he je chun sei thim hle otin sei mo jong le hen kiau to nei ma cham lo nampi phat sa ne ma cham lo wa Koiman nampi Thuho sei lo ding ti hi nampi Thuho hi sei manwanin sei dan en umtan social media sites la ho adia WhatsApp hin Facebook hin sule YouTube hin nampi Thuho sei tambe setan
koya pen hi kila ding hitan sule nam pi thu ase atam chana hi sei khela tam no men hi chozi a hi case o general headquarter hen tua ki pat Koiman ki ho tu na bia ama lungel mimal lungela nam pi thu sei lo ding ti he khat na chu hi ji chun akoi ko hi jong le hen social media sites aki sei ho zo si hi chu ho hen nam pi thu hi a hi thei chanin Seida go hitin social media site jing si ang lovin khat lungel vetsana printed paper ho azong kon aki muzian editorial kiti wang su editor pa lungel hi bowen nampi lungel hi lo hi chule YouTube la a hi lo hi Facebook la WhatsApp la Twitter la X kiti Twitter la azong hi nampi thu sei hi mi tam ta om tan sei khil jong tam ta om tan hita bang hom lo na dinga hi ke so ani chika na hian bolo hi ti hi na phung do hitin sule ani na ke so en ga na bolo che hi le het chet lo thua nampi lungling lo thei thu ho sei lo ding thu le lai ma cha het chet nom nai lo a thu le la jong ki chin ta het jong hi lo confirmation lo amun ta iga za mong hi lo ika het mong jong hi lo amun ta ayuma hi jong le hi lo I het chet lo na lai hi ta bang thu ho het chet lo ho Koiman a sei lo ding Koiman nampi a hi lo le mi pi suling lau the mi pi sulam vai the thu ho a so do lo ding ti hen a sei do lo ding a the zal lo ding a phon do lo ding het chet lo thu ho nampi suling lau the thu ho Koiman a sei lo ding a thot son lo ding chule a phu lo ding tin ga na bolovin chule abana hen Koimachan social media la hen lang chule public platform la hen lang hoi lai mun hi jong le nam sunga ki tu mo na ki dem tu na thu ho a sei loading a sut loading a phun do loading a the thang loading ti hi ke so akuna ga na hin hezi chun tu akipat nam sung dam na ding gel na in Koimachan social media sites ho le printed media ho a hin chule public platform la ho a hichi nam sunga ki tu mo na ding thu ho nam sunga ki dem na thu ho khat le khat ki dem na hin chule tribe le tribe ki ka ki dem na ho phung le phung ki ka ki dem na ho phung le chang ki ka ki dem na ho za le nam ki ka ki dem na ho hi Koiman tu a ki pat a bol ta loading ti hi KSO general headquarter akona ga na hian chule KSO akona ga na ali chan na che hi le galmi ki simbe na thei le om sa galmi ho pansat na thei thule la ho Seida loading the thang loading social media sites la ho hen lang printed paper la ho hen lang chule public platform la ho hi jong le galmi ki simbe na thei thu ho sei loading the thang loading phun do loading chule galmi sa ho apan sat the na ding thu ho sei loading the thang loading ti hi ke so a ko na ga na khau ta ga na kho ta khat ayen hichi het sa na abol na wa hin ke so in sei social media WhatsApp Facebook X Twitter Instagram YouTube le adang dang hin mazo si hu hitai social media platform zo si social media sites zo si hu hitan social media kiti ta phot chule public platform la hi song le hitawang galmi ki simbe na theiding ho hi sei lo healing ti hi ke so a konin het sa na akimoin chule galmi so ho vet sa na me thei ho I galmi ho apan
apan sat na thei ding thu ho hi sei lo ding ti hin serio en subscribe in bolin ki pawmin boy thang chung lo in jong subscribe in bolin ki pawmi chule s mangin comment hin bolin sarpa lam za thang hi en sumi ho hi kukile na pat no do a pha hi ta lo ham tua keso thu phun to isu phi pau thu sei hi ki kal kit hi tan comment la ho azong sing thewitin YouTube ati le YouTube ang pang hi ta na YouTube a hitawang thu hoi lo thu phalo aki phun do jing si ai lo en comment la ho azong hitawang thu phalo ho hi a hi thei chanin Seida tin khat le khat ki ka ki tu mon thei ding thu ho nam sunga ki tu mon thei ding ki dem na ding thu ho sule galmi ki siembet na ding thu ho galmi sa ho pan sa na ding thu ho hi sei lo ding ti hi ke so ko na ga na hen hi chi ga na ki bol ho hi yin ingai tha su hi loi ta hi ji chun to a ki padin thu sei la sa hi ki ti mo hitin to a ki padin jing thei den hin ko mang hitin sopi le sopi akina a hi le mel mo ading ki pa na hong su do the hi ji hin thu sei la sa jing thei tin a koi ko hi zong lew hen jing thei ta hin Koiman diu hi ka dei sa the jingen mi ya tho bu nei hi le mot menga khona thu mo sei sei ti lom lom hi bol po hi ten hena sa sa ki het mo sa a hina sa sa ki hi mo sa ti ho jong hi bol po hi ten i hi na chu hoya ki pai thadi ham i hi na ki pai thad he lo hi i hi na jong ki za chat pi jong ngai pon nom na hui tin da jong lew hen i hi na chu ki pai thad he lo i hi na chu hoya ki le thading ham ni ji chun i hi na za chat pi po tin ki sel po hi tin chule i hi na hena sa sa ka hi poi ti ho jong bol po hi tin hunung le iti a he aninga ai ma cham chamai chon wa hi le iki si te te ding hi ti jong ka sei nom mi khat le ni bol khel zia nampi ki palna su do the hi zen thu sei la sa ching the witin ei ho le ei ho ki ga thu ho jong ching the ten sei witin ai the ai le mi pi hin a sei jong Seida le hen phading ai comment la hoi vele sim ngam ngam zong lo hi khat le nin e hin oi mo ji vin ke hin nam thu hi ka sei hi pon press release ho kukin pi akon a hi lo le tha do in pi akon a hi lo ai le khat le ni akona tu la ya e hon i boi pi pe no hot topic ai ne hi chi mấy thầy họ tập chăm thu xây họ trung trang thu họ PR họ bộ sự cái hình phun đó gì mi pi họ này hết ngay hi isan cái à ilung cái ngay tu ham ai lo lại ito bang press release cái số đó ham ai họ mi pi hòn rồi hết ngay mi nu mi pa press release sim đó thế lo hi lo hi le ipi thu mai pi lao mam ti hello họ hin rồi hết ngay inam sung din mun chu nu le pa hon hết ngay inam sungu ichana si ham ichana pha ham nu le pa hon het ngai hi hi ji chun Koiman PR ho kamu zo si ken sim jing hi tuni la ai chi case o thu phone case o press release ong hi tun la news chun ken phungin ken simin tuni la chun thadawin pi Manipur ho press release ong ken simin simasanga chun kukin pi Manipur ho press release ken simin chule asama kuna ungkal song chun khulal thawum press release clarification in suit on thuang ken simin keima ona ka sewang khat cham lo hi chi PR ham a hi lo ai le clarification ong ki bol ho ai lo le village authority hon thu phone en bol ho cho hi ka sim asu ho mi pi headinga an su do ho i bola ki sim da ding ham keima ona zale nam ki ka a ki tu mon thading a hi lo hai le khat le khat ki tu na thading thu ho ken wang ka seum lo hi
mina sei ho chu I het chi ni ngama ka hin phun la he bowen news ki phung to eima views ema ngai dan ki sei chu ki banglo hi la hi ti jong hi an he thi moi tin comment khat le ni a ka mu en YouTuber ka hi ti ho zo si hin nam thu se nam thu ka sei na poi a sei khat le ni jong le ken bang ka sei poi ken ka sei chu ke ma ona ka sei pon ka sei bang a chun su thing na ki bol ho ai lo le thu phone ki bol ho bo khin sim la ji ti hi kain phone do hen lang ke so hon ga na li hin bol of it a hin la koi ta bang nam pi khan to na ma chal na dinga sei nom sa anom nei au ma hele lam kai ho to ki zamana KSO general headquarter to ki zamana a lungel angai dan ato gon ho chu a seya KSO to ki hetu a KSO ho hinga a thu thei hi phat sin sudo bang sei nom nei ho ding in kot a ki hong jing ati hi KSO general headquarter a kunin head sa nei movin KSO general headquarter ho hi milung pi ta hi win Kuki journalist union jang khatwe e hin ko win ka chiwin namsung thulela ho ka sei khom win namsunga lamkai hole mi pi ho ki ka chungchang thu ho chule di mani bol na chungchang thu ho chule namisu pebep ka sei khom win sonum thei le jing win kinep pium thei le jing win KSO lamkai ho KSO general headquarter lamkai ho hi alung pi thingovin sun mela povin achingvin athiemovin holy mathiemovin tu sei la sa jong athiemovin ka pa sa the jingen chule Kuki journalist union team ho ngai lut na nei te in ena liemovin ama ho zen invite hin bolo hin hongovin khatve ki ho ui te ki mo to hitin ki mel het hitin ki ho te ti hi tep na ko mo to khlona ke zeu team mi gum ham hi kan kal so no hin KSO general headquarter office kan sievin lama sa sung chu hitan ka sei bang chun kan ki ho vin nam sunga pan la ding dan a hi lo ai le to gon za chum sei khom na le nam sung din mun ho sei khom na kan ni vin Kuki journalist union in KSO general headquarter a hin KWHR a hin Kukin P Manipur a hin Kuki chief association ho a hin chule e ho sunga CSO za chum chule sister organization ki mai le sister tribe la ho to I pau tho ho I be selo isu pi ho pau chum jep ho lam kai ho jong kan ki mu pi ven hi ti chun nam sunga ki pun khom na ding ki ngai lut na ding ma chal na ding to gon ho an ki sei khomin result hoi the jingin amo ho akonin zong positive response ki muin hitia he pan kila jing hi en Kuki journalist union in zong chule namsung ma chal na ding hi en Kuki CSO ho zo se hi en student body ho hi en philanthropic organization ho zo se chule aning ninga ho kiloi khom na zat chumin Kuki nampi khan to ma chal na dinga pan kila jing hi thi hi mi pi ho het dingin ken phung do nom kirin tu ma sanga ka kalsun ho detail report I ma cha jong ki pelo lai aji chu ka kalsun nau hi ki chai lo lai ke hon sung pi gam kai bo hi kana chon manavin chandil tingnopal siding ka go vin tuilet to hong ki tu khai tui ki kal ha thei thalo ke hon gari ka ki pui go do hen gari ki pui thei thalo gari lowa lam thla chu thil ha sai ichina nom la tamatam more phading tingnopal phading palin phading ti hoi kan go do hi ka to go no chu lai ta hi ji chun an lo thing ta pon aban hin chandil tingnopal more ekichi thei lo wa hele kangui lang ki chi tan te ti kan gut ki do le go ha ta nong zuin mun chimpo ai lo le lampi hoi lo Thuho ki zan hi le ka program zo siu cancel ka bolo hitan pathin in phas a ya hi le khalai
November hidiam December hidiam le khat ve hi ka kisung khom theu le khat ve hi ka chot pha lo naw gam sung ho chot ding lam kai lu bo ho ki mu pi ding a choi ho hen lang a choi lo ho hen lang chule vi ho hen lang ko hi zong le hitia he ki holim pi ding ti hi ka to go no hin pathin pha sa le ni khat wang chu I che naw gam sung pum pi hi hin ki chun te ding hi ti zong hi tu ni hla in kin phung do no min lungin Kuki lam kai pu I pi sei diu ham pathin I het wang pathin I nei lo zi o hi pathin nei chi 11 boi num pun te hi chi adi mo mo hin pathin I het o hi I pi na ko na Christian hong ping hi wi Christian in sunga hong ping hi zi o chun pathin chu I heu ve ahin la pathin I nei lo zi o hin to ai so pi pau lungin se bang hen pathin nei hi hla sam hle jing avin pathin nei I hlom hle jing tawen chi ji a hi inam sungu dam lo hi tai pathin I nei lo zi ovin ki vai hom na ahi lo ai le ki thunun na hla sam tan ki vai hom na le ki thunun na ang hla sam ting le nam pi chu che chaw ding mong hi in ama sa te in pathin I het u jing se ang hilowin pathin hin nei cheu hitin I lam piu I ma khodingo pathin hi nga thlut u hitin lam kai hon zong zule sum a hi lo le thil dang danga ki sapui lovin pathin in ki sapui hitin koima god na ki sei hi pon the hi ja ki sei thui bovin lam kai zo si jong ki ti pon ka na khat to ji a he lam kai ho zong min se ji hi ji a hi mi khat phat lo ji a mi tam ta min se the hi ji chun lam kai a pangding ho zo sin jong ne le don ki tim lel a hi lo a hi le akam ki hup lel o ma hi le alam kai pan anga jing ding chu nam pia ning adam na a hi ding jong ta sanomin isu pi paulun genin an sei he ken song ka pom hle jingen tua kunin pathin he hilo pathin I het o jing se jong hilovin pathin nei chi taw te ti he ken jong ken sei han lang gina khung sai ka in support jinge so pi hung machal jingin ki pa me chule aba na hen he khup kip gen sar thado tribe hin Kuki ne son hi anda hla kha diham ti hi gin mo om ji bove ken wang chu hi chi imacha boi pon te kati aji chu mi khat le ni zia tribe khatin Kuki nampi a hinda hla ding kiti chu thil hi theilo hi ngali lo khat le ni zia pukri sunga nga pumpi bol khil a hi kiti theilo hi ahin la ngali lo khat le ni en tui asu net zin ai lo ai la ngali lo khat le ni zin nga tam ta in a thi lo e kiti tawang zong che hin a hi thoin hi chi hi phat ong thun dong zui ai na vet diu hi mai tin a hin la ke gal dan in wang chu I ma cha boi pun te ti hi ke ma ngai dan hi e hoi neu tu thang sarpa phai sunga chilut ho thu sim them khat he chin no me hi choloi thu sim hi in sei tawin avelin Seida tawte zan hila zan him sala apiar ho ai ho in sei wetan amban Seida tawte tuni la hin comment zong tampon life ang lut hi mi zale som le sagi hin ha life ki bowling hi ki sema saji lo hi je hen dei bang hi ji pon tuni la ai thim lo sa life kain ball hin lighting zong ki su pon light zong ki su pon chule abula ko na kain ball thu hi ji chun so pi ho pau ga ki thole du thu sam bang zo pon tun la life ki ball ho pon ulena ngai lu mi tam ta en nein vet pi zewin ka ki pain
chule life a comment hin bol ho zo si jong chung chi win ipa thu ko phungin tu chan hin online a mi za le som le lium na lain ha ki pa the jinge hi chan chu an hi sautin ke so ho thu phun ke so general headquarter in ke je u hinga a request in bola ke so in hi si point li sei loadinga adei ho phung do dinga nge na hin bol to khilona hi news a ko phun zong hi ka sit a life a phun do mong ni ti chu lungel ngai tu ka nei ja life a ka hin phun do ki de hian hi ji chun chunga ga na ki bol ho hi an zui chi uitin tu a kunin adangi zui zo lo zong le social media la hin comment follow Thuphalou thu se la se ho Seida milong ho group la a comment hoi lo ta ga bol me le ho group la a comment ga bol a hi lo a hi le a group hi zong le a ma tha sam na the a hi lo le mel ma ho pan sat na the thu ho comment ga bol a hi lo a le YouTube la a video follow a ma on na the ding video ho post ki bol ti ho zong hi bol daw hitin mizo sin YouTuber ho mo ngo jin YouTuber ho zong hi be se ji lo hin video su thang hi number 1 WhatsApp in WhatsApp hi agang zong dan WhatsApp a video zo si hung than hi WhatsApp hi chenu WhatsApp user zo si ikichi the ngai i mu zo si lim kap do te ngai pun i kap do hil zong le WhatsApp a post khel ngai pun i jem tia in a post kha hil ta au zong le OTV ka sei khil OTV one time view khun ko yutin one time view zong kho ken wang su ka dei nai lo hin yo na the video hele one time view in zong ko ipu te si chu play na su mobile phone dang akuna camera dang am ki kap do thi ki play na su mobile phone dang akuna camera dang am ki kap do thi ki na lai hi ji chun nam na lai hi ji chun nam pi on a the a hi lo le ai ma mi mal on a the so tawang video follow ho cho OTV in zong koi da otin apa pen so ka bin ki kam da le pa pen ding a hin short sa hin chule YouTube video a hin VV ham ai lo nam si pai ham koi ham ki heta lo tu chan ge ya alimo uniform yem le thal alim hoi ta do ita bang video hong ta da lai hin YouTube ma hi vel la YouTube video dim sen short song dim sen tua a no lo a kilo hi aban hong chal din hina lai chiao jong hi het hi moi tin chule tua a ki hol jing ho hin a heading wak ka dei khanom chule a hong ki holding a ki ging mo ho a heading a ka dei khat jong ki ka sei nom cha dang hi pon iki gin mo a hi le mi to iki ho na ji ithil nei ho ithil nei jong chu go wa mangain chule iki ho na ji pen jong chu su mangai stai lo chu lampi dang lo hin video follow na kila an ho jong na su mangai na phone no na thei video khat cha lo ngai chu chan ge de mong na hi ta hi la hi jong le koi ma head loading ham khatin Gmail ham khat ki semin lang cha chu online store na ki bol di ham khat jong chu hung hi thein tin ai wa chiong cha ris sangin chawa ko na so o na jong hung hi thei kit na lai hin video follow lim follow hi ko in koi daw tin aka bin ki kap da le i hoding adam ni pen ding hin sule ka se banga chun mi to hi ho na ho mi to ki ho na iman ho sule ki ho na ki mang niaw chakhat pa kho bo na su mang ji ngai hi se le hi lo le ga me thip mana aki chai thei ding hi lo a hin go wam tai lo alam pi dang poi hi chan chu hi sautin seikil se walum khala ki ngai da mutin ke so ho thu pun hi an zui chi uti ti hi kain sei no ma hi
live sunga ading ka ti tan tu a hi a than ading long kan hol mo kit na lai dari ga ka hin out di tai bon chawin mang pha